Sada će nam se obratiti u ime pokreta Dveri, u ime studenta pokreta Dveri, Nemanja Nedeljković. Hvala, dragi prijatelji, hvala što ste došli. Povodom poslednjih dešavanja na Kosovu i Metohiji i pokušaja vlade Republike Srbije da uspostavi granicu između centralne Srbije i Kosova i Metohije, Dveri su juče izdale saopštenje u kome tražimo da se momentalno prekinu pregovori sa Hašimom Tačijem i da se raspišu parlamentarni izbori ukoliko se nastavi sa izgradnjom granice između centralne Srbije i Kosova i Metohije. U cilju stvaranja nacionalnog jedinstva, Dveri su do sada uradile protest ispred zgrade Evropske unije, na kojoj smo pozvali na široki nacionalni front protiv izgradnje granice između centralne Srbije i Kosova. Takođe, podržali smo proglas Demokratske stranke Srbije, podržali proteste Srpske radikalne stranke protiv Haškog tribunala, podržali i studentske proteste, podržali pismo Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve koji nedvosmisleno traži da se prekine izgradnje granice između Srbije i Kosova i Metohije. U tom pravcu podržavamo i skup ovaj, kao i svaki skup koji će biti usmeren protiv izgradnje ove granice. Dveri će pratiti situaciju na Kosovu i Metohiji, mi smo svakodnevno prisutni dole, trenutno se nalazi grupa ljudi ispred povereništava iz cele Srbije na čelu sa Zoranom Radojičićem iz starešinstva Dveri. Pratit ćemo situaciju i u skladu sa situacijom i potrebama Srba na Jarinju i na barikadi zavisit će naše dalje akcije. Hvala. Hvala Nemanji.